Hey kumbe sekugezwa kiwaphi ekuseni kangaka? Hey man, azubutholala wena. Ngiyeda ngisacedzisa. Ugezisa yini? Ugeza ngo3 ngo4 ekuseni kumbe bakunike swasho yini la ubuya khona bathi ugeza ngo3. Ukuthi angithakatha man bulale la. Hayibo ngithe ngiyeda. Ngothi. Hey, sekujuma ama generator ngothi yami ngo3 ekuseni. Ihedraya lena. Suyaflat. Naku kuduma futhi besebethi. Sorry kuvuza. Hayi man, songivuzile vele. Kwente njani? Ekuseni kangaka yini edumako? Ihedraya. Sitraya yini Nkosi yami ekuseni kangaka? Ufuna kuve bonke lo makhalani ukuthi uvukile wena. Ufuna kuvuka wonke lo mphakathi namasipala. Hayi inhloka yami yabhunya buke. Vele, i-Ghost Rider. Sebenzile kwente njani? Ngithi ngiyahedraya yabhunya angathi kwentekani. Hayi man, angisudempandla. Ngibani lo wambona hedraya impandla man? Angisinazo ngena sifutho bathatha amandi lashisa ngoba thile tukolitshe. Ngikulo kwente kako phela man. Impandla leyo man. Hayi okay ngcono ngifake iwigi ke. Hambe uyofaka yona vele. Ukhiphe nale blue. Ungima mfundisi wena. Hayi phuma tuwelbrook lami. Yewe, nakhona uthi niyakuphi ekuseni kangaka ngo3? Uhamba nabantu futhi na. Uyamkhumbula mngane wami Sibongile lobekane sisi. Uthole umntwana manje uthi ngimkhaphe kasasa. Lo nisoshaya indvodza yakhe ngelijazi. Hayi babe kanunjani wena? Ngive ngawe nje mina. Asinasiqiniseko saloko futhi. Awulethi ke yona kwayisho mina sengiqogele bosimelana nabo ngobe lapha endansi lapha itshwaleni ke ngibasikele ke ngifuna bangithengele itshwala. Hayi shem, ngeke ngiphindze ngicocele lutho mina ngeke ngiphindze. Hayi man, esebenzile nani uyofaka isicelo sempesheni asikho sidingo sokuthi nivuke ngo3 ekuseni man niyogqala lemahhovisi asasa. Lalela sasa usugqugqutela ke bonke abantu ke labafuna kufaka ke icelo ke ntatana sesincepheteliso sasasa ke ukuthi basebenzise ke nanga ke ma-online platform. Asisekho sidingo sokuthi niyogqala e-office ikakhulu uma kuthi nini nisesebancane njengawunayo ifoni nalo mngane wakho niyakwazi ke kusebenzisa internet. Hawu, kanezaba ya online ikhona cobo. Hayi ngichazele kahle sha. Sasa wala Mpumalanga wente isiqiniseko sokuthi tinsita takhe tonke ke tiyatholakala ke online. Kanti uyakhona ke ukuthi ufinyelele kude ube uhleti ke la ufuna kuhlala khona. Kanti futhi uthi lokho akusho ukuthi emahhovisi akhe angeke asavulwa. Atawuqhubeka avule ke kepha atawuvulela baphi ke laba labahlala ke ukuthi indzawo letingana internet. Anguthi nalaba labangakwadi kusebenzisa nanga ke ma platform online ikakhulu labanganalwathi lemafoni ke nemakhompyutha nema-tablet. Uthi nonke nina lenjalo ke gijimane ke niqhubeke ke niye emahhovisi. Kepha laba labahlala ke ukuthi indzawo leti kahle leti finyelelako ke internet babe bakwathi ke kusebenzisa nathi tinsita ta online. Abahlale ke lapha online. Kwentelani ke sasa lokho kwentela ke kunciphisa ke emalayini latfolakala ke lapha ke emahhovisi akhe. Uyanicabangela sasa. Yo, sekulula mosinyalo. Lama platforms atomsita sasa ukuthi afinyelele duke abantu labaningi. Futhi nathi nje angesisaya kulala lesolo sithi siyafola. Uqinisile ke sekulula kabi. Sasa ukuthi lokubalulekile nyalo lethi ukuthi ubambe emaphepha lawa lekunguwe ke ladingekako na ufaka ke isicelo ke lapha online. Lokubaleka kakhulu usuqela ke ukuthi nikhulume liqiniso. Ningakhuluma emanga, ungabuki ukuthi ngoba ukhuluma eqingweni bese ubhala emanga. Ngobe kubhala emanga kutawenda ukuthi ihambe kancane ke nayo iprocess yakho yokufaka isicelo. Noma ke igcine ke ingaphumeleli. Kanti futhi ukuthi kuyingoti lokho ngobe kungagcina ke kufika la sekumele ke uvulele khona liqala. Kuthiwe ke ungudlani usigebengu. Kubalekile ukuthi ukhulume liqiniso ke. Ungabhala emanga la. Ya. Ngiyathemba uvile ke. Naku lokunye futhi uthi sasa ke akukhathalekile ke ukuthi ubambe device lo ngumuphi. Nethi uma lo device akhona ke kutfola internet vumbu sasa. Invelo kumele yende funa nje wente isiqiniseko sokuthi lo device lomphetho uyakhona ke ukuvula Google Chrome, Microsoft Edge nalokunye ke lungakusebenzisa ke ukuthi uaccess internet. Bese wena njani ke utawubhala ke lapha uthi services.sasa.gov.za ufake ke nayi link yakasasa itaba seyikuthatha ke ikufaka kuphi ekhathi ke khasini la kasasa i-homepage yabo bese utawufaka yonke imininingwane yakho lapho. Wente njani ke ulegis nase ulegistile ke utaba sowukhona ke ukuthi ufike kudo tonke ke tinsita takasasa. Ngiyathi ke ukuthi uyadibuta ke futhi ukuthi nasengenile lapha ekhasini la kasasa yini lengikhona kusitakala ngako yini lengakhona kusitakala ngako. Lalela ke na ungenile lapha uyakhona ke kufaka isicelo ke se old age grant, se child support grant, se foster child care grant, se disability grant, care dependency grant, grant in aid. Yey kuningi. Kanti futhi uyaphinza ke ukhone ke ukuthi lapho utshintshe indlela lesasa bekakubhadala ngayo ke imali. Yayi bathi i-payment method uyakhona ke ukuthi uphindze uyitshintshe lapha. Uyakhona kanti futhi nokuthi uphinze kwene njani
ulungisa noma u-update ke imininingwane yakho leqonzane nayo ke ukufaka ikhathi mhlambe indzawo yokuhlala uma kusowutshintshile ke sowutshintshile ke ukuthi sohlala kule indzawo ke ufuna update ke ama-address akho uyakhona ke ukuthi wende khona lapha uyakhona ukuthi udownload nali liphepha likuthumela kadokotela uyakhona futhi nokuthi uhlole inyanza leyo ukuthi impesheni yakho ime njani simo sempesheni yakho sihamba njani kanti futhi sasa uthi uyakhona ke ukuthi umshayele kunayo inombolo lethi 0800 60 1011 kani yamahala ha ke nayo inombolo kepha ke uyishayela ke ngesikhathi sokusebenza fonela mngani wakho ke umtshela vula icingo lakhe ende nayo into nayo ube usugibela empedeni sebeselala